Hai menaze zimeman sage klumda Zenma ine rangai rabza man sadum da lesdu sunating North East State ngenize Assam Manipur Nagaland anu ziliang me longbe bam ge mi songa me kompe me giki ze bam di dele chipo zigena anu Assam Manipur Nagaland ge anu ziliang rong me long me hangge hai mena man ting ze long hangge ze sam ze pechi ga dai gule zai mi hang sam ne ai hna point me ze nim bikyang na du ze kompe me a che ze ku zai mi hang sam ne ai mi hna point me ze nim bikyang na du ze mi du ni me a che ze kulei Zamihang samne kumpe matau mle zamihang samne midu ni matau mle ze ka chedile chipo zigine ndaibe tawme ka chibze haimena comment gara hangera ngai dile nma bai ke zikre sna ting kum changna jang kai na ma mai ge North East State Assam Haflong tage and Leikul klo langta me kuki me klo and Leikul klo ge midu ni me kumpe mze klo me local mene nim dile ze ka chile za ipo video ge midu ni me pe ne san chi cha khai ze kang me mina hang chumela muile ze ache jahna poina mina hang chumsdu pnuina nimne leize ache du sadle ai pope ne sam sab ze gachena satu gok tok ze sadle pane rang ze pnigo gari tempo du lamui za tempo ne na poina mendu ze phungte dele che zai kana kaidga sadai ze hna poina mendu ze phungte mleize ache ze saka dai dele ai mendu nimbe pe ne sam sab ze ma dupling se changma dele za pa sam sab tak ze satu gok tok ze sabam dele zai chuna nang video ge midu nimbe pe ze ngau ze bambe video ram ze WhatsApp go sources ne langwang bramada ai ma do confirm chi singmre ai ma do nimbe pe du ze dage kai ni me police ma dage pe ga ni me nu ne pnui dage lame ka chibes du ma do pang ka chi ma za chi ru ne mag ze ai po pe ze dage ne ka do me dage ne ngau sing o me pe bam du rang chi cha ka medle let's do North East State Assam Haflong taige and Leikul klo kuki me klo local mera mene ai popel duze nimle ka chebrune chin chi chakai dele chida ze anui ziliang rongmle ne man ting kamra hangge and Leikul klo taige ze anui zi me klo lo lada ze klo lo gane take dai ze zatinga gane mpui lo ache ze tawanguda ze tawang ze Haflong da dai gudele ze popel ne rang chi chakai ze pam mina hang chumlei ze ka chedlei chipo zigene and Leikul klo ga ipope lada ze klo lo ninge du za and Leikul ninge pa kangmai mina hang chumdu bamra hange hanum gaidlei chipo zigene Assam za Haflong ho zige za mahur ho zige longmra me ani haimena man ting kamra dlei za ipo video footage ze WhatsApp gene wangbra me dlei social media like YouTube Facebook za Instagram ge upload te za kai rahange ze plui imak ba video dele lesdu I akinadu hongum nangdidu nangnu kinaza hongla za ia zemdu hongum nangnidu ani zemza hongza lamui dele chipo jigina ani haimna man tingra chikam ra hangena apo video za upload te gai dele da za haimna chira hange apo video za Assam Manipur Nagaland ge anu ziliang rong me lungmle na mi haimna ngau kam ra hange nangnu kangme WhatsApp gen dai kilame nangnu go WhatsApp group dai kilame bige ipo video link ze share te we kam gara hange haimna ze kyam gaida za ipo video like target ze haimingeu मथाई नोंग पिटे यह बच्चा बेचने के लिए आया था ना तो टेम्पो से नहीं खुलेगा वो टेम्पो से बच्चा बेचने के लिए आया था ना बोलो बोलो हाथ खुल जाएगा हाथ खुलेगा सही बोलेगा तो हाथ खुल जाएगा बच्चा बेचने के लिए आया था ना हिंदी बात करो हिंदी बात करो नहीं करूँगा बच्चा कहाँ में रखा अभी कहाँ में रखा बच्चा बैठो तुम अच्छे दो तो अच्छा टेम्पो कहाँ में रखा टेम्पो चला गया टेम्पो कहाँ में रखा बच्चा कितना पकड़ा रहा बच्चा कितना जन रहा तीन टेम्पो से लेके गया लेके चला गया लेके गया नहीं कहाँ में है तो इधर कब था सुबह में 1.5 घंटा हो गया हिंदी भी समझता है तो और क्या बोलेगा इसको बच्चा 3 जन पकड़ लिया ना बेच दिया ना नहीं नखे बेचा दुकान कितना जन है तुम लोग कितना जन है तुम लोग अकेले तुम्हारा साथी कितने है हाँ 3 जन है
और तुम बच्चा टुकुन लेके गया? दुकुन तक ना देलगा थे टका तो क्या है? बच्चा मिल गया ना, नहीं मिला पकड़ने का? तो ऊपर किसी ने पकड़े गए डबल हानि देता है। क्या इधर बच्चा पकड़ने के लिए आया था ना? बच्चा पकड़ने के लिए आया, क्या करेगा बच्चा को? बेचेंगे? डे में पोखरा में डालेंगे। बेचेंगे? पोखरे में डालेगा? पोखरे में डालेगा? क्या करे, क्या काम किसने करे? भेजा तुम? क्या खंतल नहीं बेचो? हाँ? नहीं बेचो। किसने भेजा तुम? किसने बेच रहा है तुमको, तेरे को? कुछ फायदा। हिंदी में बात करो ठीक से, अच्छा से, प्यार से समझा रहा हूँ, हिंदी से बात कर। अच्छा से बात करो, नहीं तो और मार खाएगा तुम। अच्छा से बोलेगा, खोल के छोड़ दिया। बच्चा को क्या करेगा पकड़ के? बेचेंगे? हाँ? पोखरी में डाल देगा।